Anya laki din! Ay, makapabwisit at talaga ti kastoy. Saan ko ang maawagan ti gayem ko? San ka kumamot nga umanong ita kasta bakal? Amang ano isimsimpada pa ilaang dagiti natumba apos ti kuryente. Isimsim pa pala nga ibagbagamat. Idi pa'y kalman nga wan kuryente. Kat mawatam kumamot, ah? Delikado mo ti trabaho dagiti linemen kat. Sana basta-basta. Delikado manan nga ibagbagamat. Kat mabaybayadan damat. Nagdakkel ti baybayadan tayo iti kuryente nga kastoy latan. Kas itin ako na, mawatam kuma. Anya nga tano i-post ko iti Facebook dagita nagbubontog ti trabaho da alignment. Asos, Berta, agar aramid ka man iti dyan magusto na ko na ako. Anya laki, iti na natin bakit ka. Ay, talagang awan pa'y laang kuryente ita. Aglaba ak man langan. Handwash. Ay, salbagkit di ti kastoy. O, kumare, nagsapa ka mo nga aglablaba. Kasla, saan ka nga apektado iti brownout ah? Anya saan nga ibagbagamat po rin. Apektado. Mabisbisit ak nga rudin. Ura siyak nga rod, kumare. Apektado ak mo ta. Ngumkun kunada mo't nga isimsimpa ka nun dagiti linemen. Isimsim pa nga. Nagbubuntog na nga gargaraw nga. Nakitam ka de, dagiti post ko iti Facebook. Nako, kumare, wan nakita. Nalabos ka mo't. Pagsasawam mo tin dagiti linemen. Kasanumat nga min. Makabwisit da. Manumat nga aldaw da iti a brownout. Si kakit di mo't. Ay, wan gayam. Nakitak iti post mo, akasla problemado ka unay, asaan mo ang makontak ti gayam mo nga ibagbagam. Asino ay aday jay? Kwa. Ay, basta. Lipata mo, no anya ti in-post ko, mare. Kumare. Kasla hagad ka ita, ah. Stress kan samatan ka po iti brown out. Ay, naku nampay. Ma-stress ka talagan. Jack lakit di ka bailan ti kastoy. Naku, kumare. Awatim ka dilatan. Amo matanarig at trabaho dagiti lineman. Sana just ti trabaho da, you know? Kasanumat nga min. Nagbayagan da ito'y a brown out. Saan ko na maawagan ni... Ni? Asino? Ituloy mo anya lagi din. Saan mo ang maawagan ti lineman mo? Kasta ka di? Si kakit di mat. Awan lineman ko. Ti kayat ko asawan, jak maawagan ti gayem ko nga da iti sabali a lugar. Aha! Ti ko namkit di. Kasta una apong dot mo, gaputa saan mo ang maawagan ti number Tom. Kasgela dahi ta? Oy, kumare. Ang mga nadamak ang agkin ka narigatan. Danag mo na ya. Awan ti agdang-dangag. Iso nga minamon. Dahito'y brown out ti magagapon o apay asaan kayo nga nagkita iti pangisuksukatam. Kinilakay mo. Ay basta, saan apudno dayta, kumare? Hoy, nagbuntog ka alignment. Ha? Manang Berta. Si Kamad Gayam. Ada ka di pa'y saan yun, ay simpa? Manumatan nga aldaw ngawan kuryente. Ammom ka di dayta, ha? Pasensya ka kuman, Manang Berta. Ado pa'y ngamin di simsimpami. Kanamo tayo mat anapig sa tilimabas a bagyo. Kat, anya kumaita? Trabaho yu dayta. Iso anas ka napaspasan nyo kumamat. Aywan gayam, nakitam ka di ti post ko iti Facebook? Ha? Aywan manang. Nakita nga rod. Kat, anya ti makunam. Pudnumat dagiti impost ko, saan ka di? Nagbubuntog kayo kunakmanan. Manang Berta. Pasensya kay kuman. Sapay ko mata maawatan nyo, mate. Tapno ibagkakada kayo. Saan na makatultulong dagiti agkakadakas nga impoposyo iti Facebook? Anya sana makatulong? Kat pudnumat
Darasan nyo nga isimpa dagiti nasken nga isimpayo. Tamasapol konti kuryente. Pasensya talaga manang. Ar-aramidon mi mati amin nakabailan mi kahit. Ha, takdaram day tanga ibagbagam. Tano saan? Ipatulpo kayo. Salbag kayo kitde. Oh, kumare. Kasla problemado ka man na. Anya kay manan tinaban mo imbagaan ka dagiti lineman. Ay katnapan ko manan pinagsasawan ida Nakabumbuntog da nga gargaraw. Saan ka kumamada kasta, kumare? Kasi madagiti lineman nga grab-trabaho. Tapno agsublilain ti kuryente tayo. Kasanumat nga min. Manon nga aldaw. Sakit nagbubuntog da. Umabutan ang makalawas ajak mawagan ni... Ni kabit mo, kasta ka di. Ay, amina mo an, kumare. Ay, si kakit dimat kumare. Nakapigpig sa day tangiwat mo. Saan ka kumamot basta mamat pati ka dagiti chismis amang mangeg mo? Chismis? Ha? Kano amin na tao dito lugar tayo, kat amo da nga adda kabit mo. Kamay sa, nakitak man na nagiti post mo iti Facebook. Grabe ka man. Pagsasawa man talaga nagiti lineman. Saan nabali tapod no matibagbagak? Ay! Nalabas kan. Di ka lamasyan ka nagiti lineman na pagsasawam. Anya? May sapay. Dahil tatibaragan ka. Awan lang nga rin may tultulong mo. Ngam nagatumay lang nga sat-sat mo. Salbag ka. Abi kasta ti kulay da pingping mo, Berta. Tinungpanak tiyawanan bay na bakla. Anya? Abi tinungpa na ka. Anya tinaramid mo. Inong tanak gapo ka dagiti post ko iti Facebook. Nakunana nga awan ka no ti may tultulong ko sumanauak. Imbagak mo't ngamin gan ka bakit? Sana kumkumpurmiting kay pupos iti Facebook. Gumawa mo tidingdeng kam. Kasanumat ngamin. Nabaybayagan dahi ito brown out. On and off ti cellphone ko. Numalpasak nga agpost ko't idepagmanan. Ay, anya lakit din. Amom, Berta. Husto tayo narami daya baklang ka. Mas makatulong ka no agulimag kan urayim latan nga agad dati kurinte. Awanin ta dope angem. Ngem ka angem. Amirisem kida na imbag-timbagak. Kan timakagabaw no apay at tinungpana ka. Makabanno ka talaga tiyag trabaho. Ado pa'y tinaskan nga isimpa. Awan nga ron. Kabayatan nga da, tayo dito yung marigrigatan ka mabamban no gamang isimsim pa. Adamot dagiti tawa sana makauawat. Kaya't dakat may subli ada, gusti kuryente. No maminsan, makabwisit dan. Nakadkadlawan na bambannog kayo Uwan nga rod po rin. Makabannog ka talaga. Adoy ti imat ko ang merienda para kada kayo. Ay na, agyaman kami unay puring. Awan anyaman na. Amo ka na bambannog kayo. Iso anang isaganak iti merienda para kada kayo. Ay kasta ako ma. Imbis nga da ka dita amas asar nga awan kuryente, agaramit ka lang iti merienda dagiti lineman. Nakatulong ka pa Wanmat Maala, agmerienda kayo nga rodan. Ay naimbag ka pa'y poreng. Naramid mo tinangipan iti merienda dagiti lineman. Ay nana, itay pa'y ngamin atan tanawak ida tawa mi. Amok ka na bannog da. Iso anang ipanak iti pancake kun kape. Ay iso ka pa'y atulong mo mo't kadakwada. Iso mo lang awan kuryente. Kat awan maararamid. Nagluto aklatan iti meriendada. Ay kasaya atan day ta. Imbis nga da ka dita nga agong ungat gapo iti kaawan ti kuryente. Tumulong ka pa'y kidi
Saan akas kini Berta? Akas la ipatay nan ti kaawan ti kuryente? Dayjay mat, parikot na unay ti kuryente. Saan nala maawagan ti kabit na, iso akas jay. Kasta unay arurod na kadagiti linemen. Anya laki din. Berta, pudno ka day at tinungpa na ka ni bakla. Ay, wala na. Nagsakit mo't at itong pana. Awan mo't tidakas nga raramidag. Anya nga awan mo't nga ibagbagam. Apay, dagiti post mo iti Facebook may papan iti kawan ti kuryente. Apag sasawampay dagiti lineman. Saan adakas day jay? Kasanumat nga minana. Manumatan nga aldaw. Jak maawagan ti... Tay? Te kabit mo kunam kidi ah. Ni, da kayumat kit di nana. Tangiwat yuman. Chismosa kayumat amaysa. Ay, sorry ah. Berta, saan ka kadi ang mabaen? Amin a tao dito'y lugar tayo kat amuda ti aramid mo. Anya kumaita. Tinapatag kanya kat naragsakak. Kat kasanaw ti asawam. Basta. Makaamumat na. Basta siya. Kayat kun amay subli ti kuryente. Kayat kun nga awagan ti... Ay, nagadoka nga. Ay, Berta, agbalbaliw kan. Ada ka diti asawa, Manong? Awan mo ni Berta. Api ka di. Singre ko maiti utang na kanyak. Naku na itay, mapan ka namang sapul iti at the generator na. Mapan siguro makicharge sa. Anya? Ay na, talaga saan na makaan-anos na dya Berta iti brown out. Sana nga may namawagan ti lalaki na. Ha? Anya tibagbagam? Anya lalaki? Ay ko Ay, awan day jay Manong Timyong. Ang ako lang. Ibagam tipod no. Anya lalaki. Mala. Alaman langan. Tapno amuam. Nabayagan nga dalalaki ni Berta. Iso akas lang nasilian ti ubet na ita asaan na makatal na. Ta saan na kami na maawagan. Gapo iti kawan ti kuryente. Anya? Wan, puno ti pagbagag. Ure asino dito ayan tayo ti pagdamagam. Ket amuda ko nagtumad. Amin na tao dito ayan tayo ket amuda tayo ta. Nasaya at nagawid kasi ka, Berta. Nay, apay akas na tilangam timyong. Kan apay nga agungungot ka. At dapay laganas mo nga agdamag. Ha? Alaam amin akawas mo ta pumanawan. Ammo kunti amin maipapan iti lalaking Berta. Iso asaan kan ang makapaglibak pa'y. Lakay, anya ka din dagita nga ibagbagam. Awanan ti ado pa asawa sa ano? Tikunak, alaam amin akawis mo ta pumanokan. Makidan na ka ni ti lalaking no iso. Anya? Isumot lagaya makasta unay arurod mo. Gapulang iti panag-brown out na. Gaputa saan mo ang makontak ti lalakim. Kasta ka din. Lakay, sana pudno dayta. Pangaasim ta saan ka kumamata basta mamatpati iti anyaman nga ibagbagat iti tao. Pangasim ta pumanokan. Diyak kaya't amakita ti panagrupropam. Panaw! Apay dagita kawas nga imat mau Berta. Nana. Nay, hapay, anyat mapaspasamak kan ka. Pinagtalaw nak ngaminan ni Tim yung ijabalay mi, Nana. Anya. Nana, pudno ti pagbagak.
No asino nga tangamin ti awanan bayan na napanangidandanon ken kwa na iti anya la dita. Ha? Anya ti kayat mo asawain. Naman nga minon nila kay ko ti maipapan kada kami iti boyfriend ko iti ili. Ay na, kasta una ya pungtot na kanyak. Iso a pinagtalaw na kun a. Ay na, daytan a. Apay, ada nga binayam, palimad asaan amaamuan. Kas kalanay anak idikalman. Nana, jak amoy tano sa dino ti papanak. Aha, ambom ti agaramid iti saan anasayaat, ngam saan mukit din nga amaw no anya ti aramidam ita. Ay dang nga, anya lakit din. Oh, anya ita Berta. Gapoy ti brown out na mo nilagay mo ti aramid mo. Anya? Gapoy ti brown out. Naamuan namin di tao nga iso nga umanungit ka. Gapulaang da saan mo ang makontak ti lalakim. Salwag ka. Ti ko namkit di. Sikat tinangidanon kanila kay ko. Iso akas taunay apungtot na kanyak. Awanan kay tibain. Yes, of course. Aminak. Juan. That's true. Siya ang tinangidanon kan kuha na. Kaya't ko amaamuan na, tapno ikanagay di pagnagmam. Kapukan ka. Pinagtalaw nak nila kay ko di na oras. Papanak nga ro dita. Ne, ay kat mapan mo danunan at ilalakim. Ang mga no the generator na. Saan ka ngagparikot iti kuryente? Ay na, makapangariyat ka bakla. Awan pa'y nasayat ana aramidang. Oh, I don't care. Wala akong pake. Ha? Tinapatag. Kat na ipagakinilakay mo, ti aramid mo. Aday ta, gapo iti kauungot mo, iti kaawan ti kuryente, na amuan lang aron nilakay mo ti aramid mo. Wan nga rod mari. Oh, anya nga ita, inaklon mo matlaangan nga daramid mo. Parikot ko ita no sa dino ti papanak mari. Anya? Kasta unay nga minapungtot nila kay ko kanyak. Ay, kat aramid mo day tayo sa arumbang lang gamong ti aramidam. Agar aramid kan tumat. Ay, una yun ti kastuyaya. Agawid ka kit di, takasaritam nila kay mo. Di mo kunaan amapan ka iti ang ti lalakim. Awan mo't la generator na dayjay. Sakit lang ti ulo ti ipainakan ka. Anyan laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.